Maar zo door even wacht hoe ze zo schreef mij aardig te voorbereiden. Dus heel meer ga ik hier op Pobal in. Dat is zo dat we zo magisch doen. Niemand nu zeg gestern om een paar toch zo hoort Steve in jouw foto zo koppelen. Dat lijkt beter. En we zullen nog voor jaren fresh en groot jullie nog gaan in leggen nog sessions of wie zeggen om nog een paar nog goed noemen. En zien nu gewoon een keer kanker zo dat bresh om eraan zo mag ik doen met leeuwerdeel maar wie rotburg zien hele. Maar van een gobber is een slauw man, dus van een gobber is een bak bij de gustek, een gobber is rechter. Fake him met Kim or Boris. Niet. Kan tel me winnen. Tel me winnen, go lies, damn lies, and statistics. Niet. Kan hem met down worden figure shows. Dit is eigenlijk niet. An jene Meiriceá ma een figure. Een leid met cap go mijn met towards couple flag in de cash van die adult. Ja, dat lijkt op in de machine. Right. En ja, nodig. Maar dan de ja nodig. Ha keer circa 3 mile dingen. Meiriceá hoor. I will tag one eigen temper accuracy tag. Ní honan sin agus lífacht. An nó tá sagar sin. Ní honan sin agus lífacht. An chuid smódin dram sin is éidirní iad a tháinig go Meiriceá thu as éidirn béin. Cid sa 52 míle atá tú nó mar sin. Ar nó, noch een bit dat heb je zo als is moest toch go wilgeige ege onskei. Maar zo deefje in jure ene aan wilgeige ege onskei. Voor wat is wilgeige ege maar ja. Faris niet een hele machine. Hoe zit? Agus niet een hele machine ege glakke partje. Homotion page gele. In ook uit die maatschappij, maar ook uit die dingen. Agus, vind ik niet. Dus je taalt in zo'n job wanneer je uit, je taalt in zo'n erge dat je leeft, kwam nog ook uit informeel zien naar het schrijven. Nee, aan dienorfschen lowe uit. Der dienorf na startjent dat wil 50 milen. Dus na startjent een lauwing Gaeilge collega. There are lies, there are damn lies in their statistics. Passagen nach Jamshi. Passagen nach. Now, Tama ex-moiner askut in head denar of der nog toeschrift na heden. Noor a dear party order agus family order Pobal náisiúnach toeschrift heden. A chort de fisk go Gaeilge acu Somalia chumna regioni order. Mheiriceá an céimhéad daoine a scríomhann sa daoine go Gaeilge acu nach Gaeilge acu. Ach tíorthain go bhfuil meascán sa dram seo de chaintóirí ó Gaeilge, ceap leor is antóid. Agus daoine asaíonn beidir go Gaeilge wathacha bachata. Nu a Pobal gyntanga agus tá géad tuairt le fis go bhfuil le héad dám agus Gaeilge agus an sin bhfuil le héad atá géad tuairt le fis fresh go bhfuil le héad dám agus Gaeilge. An bhfuil siad labhairt Gaeilge go léithúil béidir go bhfuil rint in dram seo ag labhairt le gaolta Somalia éidir ar a ó an chéile. Béidir go bhfuil cáirde acu a labhraíonn siad an Gaeilge leo ó an chéile. Béidir go bhfuil cósa acu mar hápla as an gceanta céanna. Ach tá is agat nach an 52 míle sin mar phobal ceart. Rinne gachéineann sa seomra seo iirecht tagháil éama na cainteoirí dúcha sin Mascin agus in New York agus in Chicago, San Francisco, LA, Toronto.
Ramse Shavid, Bet, Two, Kak, and Neem ra nach aan de Pobal na Gaeilge tocht in Meiriceá ach is Pobal dúnta. Nis. Maidile chainteoirí. Rhaid mis yn ffigurau. Chainteoirí dúchas a tóigiú tíh mó til Gaeilge tocht o Cónaí ar Meiriceá. Daniel beter? Mijn kat nach wel iets van tenor. Chainteoirí dartanga lífa a gúsáid na Gaeilge go léigiú mar gná hanga chomarsáide. Níl me chaint fin cúpla focalas. Daine tá labhairt na Gaeilge mar gná hanga taidh, mar gná hanga labhair in Meiriceá Dóilin gwyl ar ffysyn yn carach. Ac yn siŵr bod yna traffer yn drop yn wych nes. Nes, cad mar iawn dyna as Meiriceá a wyl Gaeilge liefel nhw soch liefel ac. Rys, cad mynd i fe redrych fwysio. Dyr mae rhaid i ffein deryn nach wyl nis mor na céad chainteoirí as Meiriceá a wyl líofacht baint amach acu agus tá gníomhacht gamleiscin gníomhach in síl na Gaeilge. Chainteoirí as a wyl líofacht baint amach acu. Téirnig yn gwyl cwyn céad. Dryr mae haid i rís. An wyl sydd ag lawrt na Gaeilge gachló ní. A chyr y laid yn ddeithol sy'n baint yma. Sio dyn am ymwys, yn dyn hon, i tiart yma'n pointio sio. Wsyd, mae'n siart. Mae'n sydd yn. A'n gas. O, mae'n siart. Dyn nhw haid i rís, dwi'n cael pwgwyd hac o'n 10 munud Meiriceá a wyl rhan Gaeilge dyn ddar gyda hais y gynt. Cyn ffôl na'r ansiad. Cyn ffôl wyl y drewn sy'n coel ten. Can wyt ti'n ceisio sy'n ragart. Nid ragart, a can wyt ti ragart. Right. Cyn ffôl an wôl ymyn dyn y Gaeilge. Dy'r haide y podianta ag an Fulbright Commission. Survey yn eisiau ddicnau Gaeilge Meiriceá. Dy'r cwyga tri ffongéad des na Miclein Gaeilge gwyl sydd ag ffôlym na Gaeilge mar iawn yr llanol clynnu na Baigos. An darid dran is Sumtasi cwig ffongéad ag rábwys y ffôlym na Gaeilge mar iawn yr spéisi fe ac yn sy'n lle Gaeilge sy'n chylta Gaeilge cwld ysgylta ma'n hamla. An wylmwyd ag bre o'r sprig phobal target population. Dyna mi sydd ati ni am y troc mor yn y fersiwn gyffwrdd sy'n yfyr chiana hygarwyd o 36 miliwn y laid y Meiriceá a hygad y ffys gyda'r gweid Meiriceániad. Ca wylsiad in o'r sydd. Anwylmwyd ag dyna outreach ceart. Hon bre o'r. Cwyg y dwf o'n geid y ôl y mori y Gaeilge is mar iawn airocht no cangol clonyn a toes yn ffôlym na Gaeilge. Na Gaeilge ar y can. Mae'n bod sy'n greu. Oh dear. Sio he a nifer
a celú beagán in san Thuaidh sin a chur an Fulbright Commission amach. So bhí 2002 bhí 750 faoine ag fólam Gaeilge ag go láiste tríú leibhéil san Stáit Céanna. 2003 ag an siad an pic. 3 Ceir ba hála. An Fulbright Commission máin sin, an FLTAs máin sin, cyn fáil nach mwy wedi bre Ricklin, Gaeilge. Right, coláis di ag ofra Gaeilge yn y Stáit Céanna. Y laid o ordwn sin. Fi cer 15 ag ofyn ys y sé, o sé 15 ag ofyn ys y te, sydd ar Fulbright. Agus dyr arwyd gwyl 7 yn Canada. Y fecyn wyt, mae gwyl ys coswyl nis mor angen. Am o ffrwyd. Ys na hwlsgael. Eg ffestel nis blwyd. Mati. No. Don't despair. Don't despair. Pan wyt yn sio, con y ffaith bod ni sio ffleg, can wyt yn reilioch. Can wyt yn reilioch. Dere le fantasy. Agus, tá Gaeilge fantasori man sin. Okay, John Lennon, people say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tá cead aghaid a bheith bring loidí, ach cam muid a bheith réileach agus cam muid spricana. Right, níos, churning ceistar an féin, cadiad na pobl in Meiriceá who a daire leo an cultúr a chorcantí in a measc féin. Gaeilge, Rúsí native, Kieran Dram is motor. Beautiful. Fair and beautiful. Obviously, the fisher tree, they've not fisher car, meal dinner, like fallen hours in Ulscarly. It's not start in one. Now, cat, Gaeilge, feckin' shiv, raw egg and chin. An dar figure an cerfi dig sin hours. Sias hours nua. Ach, by dad, cerfi here. Eg fólam hours. In Ulscarly is the Stáit Céanna one. Nice. Cé féid coláiste a dá gofran hours Meiriceá hó. Cúig chéad coláiste Meiriceá hó. Eg gofran hours. None tanga into down freshen. Could you? Care they Pobal Israel? Could we do better? Could we? Nish. Don't get wrong. The rare figure of a dram Hillel, actually, a dram on culture, Judoch, Chonkin, and campus. Tá cúig chéad má mar sin branche te Hillel in na Stáit Céanna. An fecinn sibh rá igiúr an seo atá mar an ghéanam. Right, tá cúig chéad Cumann Hillel in Meiriceá hua agus tá cúig chéad campus in bhfuil áras ó hofra. Outreach. Ní gá ran Gaeilge a chur fáil in some campus curriculum. Is gá dul amachchan sin. Cumann, well, agus níl le kinds the Irish societies, mar tá sagin get all in. We'll do Yates this week. We go to a local pub and we'll watch a Premier League football game. Sinna hálid páhálid is an Irish society sa sé feici amsa, agus tá sé feici a gach éinin sa seomar seo a bhfuil baint nó rábaint ag an óice le Cumann éireannach. Cámhaid Cumann Gaeilge a bhana. Agus béin olbhéin a chuir ar Gaeilge agus a cultúr Gaeilge.
Gabrielle or karaoke? Is fiúla, is féidir karaoke in Australia, agus mai dead, an smuoine. Má bheannaíonn si muid na sort imachtaí a bhíonn sarsúla heile sin go dtír a bhíonn sarsúla acu. Mailing lists, karaoke nights, thuris amach le chéile, barbecue nights, etc. Leiscéil bith an pobal seo a hairint le chéile agus éiríonn. Éiríonn nó chlí nach bhfuil a gaiiríonn. Now, ceist eile agam le chorú, níl sagam an sleamán an nó feiceanmid, ná tá dearm bhí na gobar an sleamán in san airfort in éis. Níl is an cefinn sleamán tá fágaí cuairúmid is ar. Just sin piece text heavy, no? Fágaí mé sleamán sin sus, agus chuir na complication. Cén fá an táslí Gaeilge. Ní héon slam dóch an ceiste sin. Cén fá an cás libh an Gaeilge. Spéidir leis na fidir na pious platitudes heart, what I am, so le héad éine a bheanna ar an presidential debate ar TG Cahill. It's part of what we are. A dúirt si le leabhas béir. Okay. Má táid fan sprickening a ansú, can mit copsí cheist a chur. Cheist ní crúr a chur. Evidently, an bhuimuid ag ahheolchan na Gaeilge in Meiriceá. An é sin atá ceiste. Mar ní. Tá muid ag ahheolchan na Gaeilge mar ghairteanga in Meiriceá. Ceap go leor. Ach, mar is ó de hangover ar bith, ní honant céadteanga agus ghairteanga. Labhraíonn cainteoirí ghairteanga an teanga sin bhónaí atá iomlán difriúil ón dream a labhraíonn teanga mar chéadteanga. Dús labhraítear an teanga an Gaeilge sa chás seo go mór faoi ionáil an bhéir. Ifir an dúr is teanga simplithe atású an bhéir sin. Mar ar nó is ag teach ó chóra béireach atá siad. Tá siad a gúsáid stórachail atá an chum, tá siad a gúsáid mónaí gramadaí atá an chum, agus atá go hanmhinnig bunaí ar an méireach. Agus in dhéanana hír hall, agus tá gús nach focail an-inflammatory úsáid inis. Ní staid an deach me teist an focail úsáid. Tá sort pigeon arsúla. Nis, cad is pigeon on? Cad is pigeon on? Teanga a labhraíonn daoine aftar an féin nuair na a deanga dúchas féin. Agreed upon second language at home. Agus sin atá arsúla againn. Nócha cúig fan géad is na daoine seomar seo tá si bheith gimacht a bhaile in neamh go tithe béireach. Tá sibh sásta an Gaeilge úsáid mar cinneall agreed upon mode of communication an seo in sa hála seo. Bíomh mór somáile teanga eile társúla againn. A níos, cá muid a bheith crúin seo, cá muid a bheith réileach. Sin atá arsú. Agus ní drochar lei sin. Má támuid cá muid a bheith soile, ní, well, a rís a taigh déir dam chun ceapal nachfuil níos mó ná 5 heilech 10
Meiriceá atá ag labhairt Gaeilge Somális, sin a bhfuil páistí ó dógáil banta le Gaeilge. Chuig haidir tíir. It's not tumla. Ní pobl sin agus ní pobl in Warhanna. Tá na Taidí seo in Montana, New Jersey, New York, San Francisco. Ní féidir na Taidí seo tap chéile. So, Cam with the radio, ní féidir lín an radio, chorpan cín mar chéad tanga. Meiriceá. Ach, muller féidir céim fá an bhfuil muid a chur na tanga chun cín nécha, agus ceir dhéanamid. Tá job abig, ach is job cúntacha, is cúntóirí muide an tanga raisinéide. Is féidir lín marga a chruthú don tanga, agus is féidir líne a bheithinor dúltóirí muid féin, consumers tanga. Agus is consumers muid, is túltóirí muid, agus ní héan drochra sin. Tá an ceappa gáinú muid is ar in éireadh hír háit na ceappa gohfuil sé studiaí céir á na díalbhah. Ceist a chur or infections. An chás lín an Gaeilge mar chéad tanga nó mar bhreaide tanga, agus más é an dara go bheith, cé mar is féidir lín an tanga sin a chorpan cín gohéifeachta agus cé náit. Nis siad na hoscailní an náit is nádúirí dearhan ó haí féin an Gaeilge chorpan cín agus támuid a tosú is na hátaí mí chearta. Tá muide ag breanúir an tanga ag úsáid dearcha top down. Build the ball field and they will come. Ní clocaí. Build the public and they will go. Sin an dearcha bhearcha a hain. Cahamid cumin Gaeilge a bhunú. Ní cumin éireannacha, cumin Gaeilge a bhunú. Chun brúchar in na hoscailní ranganí Gaeilge a ofráil agus bailín. Ach idir an dálín, fág